Bitika cia tennis gitaru kia Afrika ya irathiro cia athaki matakiritie miaka 12 ni cingirire thiko ya kana umuthi Nairobi Club guku mucii munene wa Nairobi. Gikiro kia imwana Baraka Omonde kuma Kenya akorirwo akigutha wega Edward Hakizimana wa bururi wa Burundi na seti 2-1. Mwena wa Nyarari mu Kenya Paul Debi atamurire wega Keza Kera wa bururi wa Rwanda na seti 2 hatari na kiuria. Mworoto wa bitika ici ni gwetha timu ya kunyita itemi bitika-ini cia gitaro kia Afrika iria cigatafanirio kuria bururi-ini wa Morocco muthia-ini wa mwaka uyu. Kugena kwa bitika cia mubira wa maguru imwana cia Isiolo Young Stars muthenya wa rucio magacemania na Super Solico kuma Mwingi thiini wa final cia gikombe gia Chapandiba na Safaricom. Young Stars maguthire imwana cia Embu na bao 2 hatari kiuria guku Super Solico magikaithia wega Samba Boys na bao 3 kwa bao 2. Na ilikuwa game ngumu, being the first match. Kuna ile pressure ya timu kutaka qualify kwenda final sababu hizi ni games za knockout, but I thank God sababu hizo results tumepata. Mwena wa Nyarari aria maigirire thiini wa final cia muthenya wa rucio ni hamwe na St Mary's Dovia kuma kule Makueni, orodo mwena Chuka Starlets kuma mwena wa Meru.